Dagang sop ya? Sop dari mana bang? Dari Tenabang. Waduh, boleh juga nih. Ente orang mana? Orang Tenabang juga. Sama dong. Wah, saudara, ya. Kalian nih, Bang Otoy. Ane, Bang Icat. Oh, Bang Icat. Waduh. Ane, Bang Pi. Bang Pi, assalamualaikum. Waduh, boleh juga nih. Pesan apa nih? Sop ini? Sop. Sop. Sop kambing, ada kaki, ada daging. Oh, ada kaki, ada daging. Kalau ada kaki, ada daging deh. Kaki sama daging. Lu apaan lo? Biasa nih. Campur. Hah? Campur. Campur. Boleh. Ini khas Tenabang nih bang. Khas Tenabang. Pakai apa nih ramuan nih? Kalau bumbu rahasia, tapi Oh. kalau di sini ciri khasnya itu kuahnya susu. Mantap, gitu. ajib. Ajib ya. Kalau masalah harga murah, rasa bintang 5 nih. Oh, bintang 5 boleh Oh. juga nih bang. Anda jadi langganan nih. Ente Anda cobain jadi dulu langganan. deh. Jangan khawatir, Anda jadi langganan. Oke, Ada siap. tip kru asam garam nih. Mantap. Betawi, Mayoran nih darahnya Tenabang. Satu darah sama Tenabang. Buat bos Abi nih bos. Mantap nih. Mantap bang. Gini loh, sini. Apaan? Buka masker lo. Kenapa emang? Gua kenal. Yang dagang ketoprak. Apaan nih? Dagang ketoprak. Toprak. Artis seragam juga tuh artis garam. Anak Sunda. Apa kata? Datang lagi tuh bang. Aduh, ini baru nih susu. Mantap. Oh, ini sop nih baru nih, sop. Sop. Makasih nih bang ya. Cuma sana air tuh bang. Hah? Oh, anget aja gua air anget. Air hangat nih. Lo air apaan bang? Biar air comberan aja kali air. Juga. Air buka Sini dikasih. nih. Saya lo tinggal. Nah, si bengkok, gua suruh dia. Kenapa tinggal gue? Dia kan bayar juga sama anak asam garam. Kenapa lo tinggal? Kalau kemarin Emang setan. memang nih setan itu. Ada otak nih. Tuh, minum. Otak lo dipantan. Udah, lo tinggal minum deh. Buka dulu review. Apaan tuh namanya? Apaan namanya? Es cinta. Tentang cinta kamu. Tentang cinta. Tentang kamu sama siapa? Sama salsa. Tentang kamu sama salsa. Tapi tentang kamu. Tentang kamu. Kita makan dulu nih bang ya. Makan deh. Jangan lupa lo baca bismillah. Baca doa dulu PA. Jangan makan aja bismillah. Selang biji lu. Bang, BC. Masih bang ya. Bang, apa bang? Apa nih? Lo dong nih, ya kagak tua. Bengkok, brengsek, gua lagi makan. Brengsek, Bang, makan, tenang. Goblok gue. Ompong, lalala. Song. Bang, gua dagingnya nggak dimakan ya bang? Nyari deh, kalau enggak ambil aja buat lo. Bi, ada otak tuh Bi. Apaan nih otak gue? Otak gue anjir. Apaan lo? PA lo. Ya. Berisik lo makan otak aja berisik. Lo kan otak udah ada, lo ada lo otak nih otak lo pakai, ini lagi makan. Ada apa enggak? Ini otak gue. Berisik lo. Elah.
Bang, sop enak bener nih bang. Oh, enak. Apalagi sambal ini bang sama acaranya bang. Waduh. Rasanya ngeresep tuh. Apalagi nih minumannya nih. Tambahannya Tentang bang ya. kamu, tentang kamu minumannya. Sopnya sop Bang Kumit. Alamatnya di mana nih bang? Alamatnya di Kemayoran, Jalan Garuda. Ini mau boleh cobain nggak nih? Boleh dong. Rasanya gimana ya? Wajib. Coklatnya asik. Belinya di mana nih? Belinya di mana? Kepala. Oh, Bubar 1. Bukanya jam berapa? Jam berapa nih? Jam 5. Tutup? Tutup jam 9. Enak nih sama bawa cewek.